In sintesi, sa processione ci passat in cussu strintoju e a giru de pagu tempus ci torrat in sa prazza de sa Rugimanna. Leonardo fu totu s'oranguni apetendi, e candu bidi is quadros e sentindi sa furriada chi du est innantis de su stancu, alludit sa telecamera e si da poit accoddu, e cumenzat a filmare in uragesus a quadru. Esplorisseidas a ghioni e a vatavato e spicciocas e spicciocos estius a costumu sardu. Antiogo di lugint is ocus e commentesta costiendi sì sa derezza sa birritta e su groppetto e incietat una castiata longa vaccias a sogu de sa telecamera, tincit un gurtide a intro de unu biso in sa ruga manna de casteddu, tutto prena de froris, de coloris e de sonu de launeddas, fendi festa a Sant'Efisi, chi è sighenda vatavato, tragau de unu iu de bois mannu mannus. Ma Antiogu aparra bisenda a ocus apertus. E Leonardo ci transit sa telecamera faccias e dua bacchixedda langias de su iu de ziu Sadurru. Finas is ocus de ziu Sadurru funt illugentis, ma issu no è bisenda a Sant'Efisi. O issu, Santu Iaccu, è su mellu santu chi s'agattat in su mundu. Manca in bidda no apa fatto mai miraculus. In bidda, nemus tenit arregodus de miraculus fattus de Santu Iaccu. Manca se nu lesus meda portas appant denta bisongiu mannu de miraculus. Però, forsis si arremundu arregodu lu tenit. Ma issu puru no è meda sicuru chi cussu fessat unu miraculu di aversu. Sa cida innantis de sa festa, propriu inguni, in sa prazza de sa Rugimanna, si ha contau de sa orta chi sinu lesus iant fatu una processione a Santu Iaccu, po fai proi.